Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatuloy ni Melvi tinapan ijay syudad, kat ijay an amamuna ni Arnold. Kanayon met nga agururay da Edwin iti panagawid ni Melvi. Ngem awan tinauray da. Iti may sangal daw nga agsarsarita, dana na magda ken Edwin, adda nagtuktok iti ridaw. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kinabaknang, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Jakman amoy ti dayja babae. Jak amo no dapay na batbati a panunot na no awanen. Ada nagtuktok nanan. Amang ano ni Melvi daytan. Mabitlaang tamapan ko ilok at tiri daw. Siya ko nanan. Mabitla nga. Melvi, agyaman nak, tasimang pat kamatlangan. Di nakadipastra kan, Edwin. Ay, pasensya kan, Melvi. Ala, umay kan, sumurag ka. Magagaran una yung dagiti anak ta, makakita kan ka. Agyaman nak, tanagawid kamatlangan, Melvi. Kailiw ka una yan. Ay, di nakman arak ko pan, Edwin. Apay ka di akasta kamatan. Nabanugak iti biyahe. Di ka kumaagpanunot iti sabali. Alang rod, maturog tan. Agsarita tanto inton bigat. Agsubli akmat lang ang inton bigat iti syudad. Umay ko laalaan dagiti daddo mga arwatak. Anya? Agsubli ka manin ijay syudad? Kat, alangan, adda nga rod panggadak ijay. Di natural, agsubli ak. Ngem Melvi, awan mo't amok apagkurkurangakan ka. Ipapay ko amin na masapsapol tayo. Iso saanen anasken nga agrigat ka pa ijay syudad amangged. Saan tayo mo't nga agbisbisin Iso apang nga asim. Taiwanam laangan dagiti anak ta. Nagrigat ti biyag ko, no aggiganak laang dito'y Edwin. Awan ti mauray ko apaglung awan ti panagbiag ko. Gaputaday talabangkag, ken agmula ti ammom. Awan ti ammom asabali adiskarte iti biyag. Iso adi na kon lapdan a pumanaw, ta siya kon ti agdiskarte. Apay dagita nga arwat, Melvi. Agsubli ak ijay syudad nanang, mapanak mangged ijay. Di ka kadag pampanunot. Adaanak mo dito'y, nga mapankakit din ijay syudad. Day tangarod nanang, addaan ko, iso mapanak mangged ijay syudad, tapno adda igatang ko iti masapsapol da. Ulbod! Saan siguro at trabaho tinapanam ijay? Ngamin, nagyan ka ijay iti nasurok makabulan. Ngamawan mo tapulos ti impatulod mo para kadagiti anak mo. Tila ang matmatgadan ni Edwin ti inyan anay may para iti masapsapol dagiti anak yo, kan para iti kanan may. Kat awan pa'y nga rod sweldo, iso nga awan at talaga ti maipawid ko. Apay, gaputa addan panggadak, agipatuludak adagos. Ti ko namkit di kag pampanunot. No di kakat durbab, nagmayat ti panagbiag mo iti sidong ti asawam, ngam pimanaw kakit din. Kaungat dak ka din, nanang. Sino ti maragsakan iti daytangar aramidam? Alangan mo't apalakpakan ka, idinto tagdadata na galas ti aramid mo. Anya? Iso nga awan ti pumampanaw. Isublem da gitarwata medyo unag. Di da kon malapdan, nanang. Talaga ang mapanak mangged ijay syudad. Talaga pimanawin ni Melvi, nanang. Talaga saan nga agpampanunot na siya babae. Linapdak, ngam impilit na lang ti pimanaw. Awan mo tiyamo ka nagkurangak, nanang. Ngam, apay akas jay ti aramidan na. Ay, bayamo, Barok. Para makita, no saan ba't lang agsubli na siya babae dito'y. Ipagarup na siguro asumaya at ipanagbiag na ijay na pananda. Ngam sigurado nga awan tumot la ti pagmamaayan ti biyag na ijay. Anyamatan ni Melvi. Nalakalaang para ken kuana ti mangpanaw kada kami kadagiti anak mi. Day tangarot ket, Edwin. Itaan na panagnakak
nga dagayam kasjay a klase ti ina. Hijak pa yun amuti sa work. Nga uray mismo nga anak ko. Wanak nung di kagsubli dito yung syudad. Apay ko maadyak ag subli nga ano. Kakaiso na nakasapol ang iti panggadak dito. Panawag kiti. Wala. Oh, kasanong Emily. Nakaitgandang ka ka din? May papaniti pa nagayat ko kan ka. Sa anak pa asigurado iti rin na ay. Isa pa na asa. Ikan na kumapa iti oras ko ang Okay, di ka purain. Sa akin ako na. Tapos iti tinulay ko. Wala ka. Nag-text ka sosyo iti negosyo. Pasensya ka na, mapanawan ka pa dito adagos. awan anyaman na ano. O sige, mapankalat na. Okay, mapanak na ro din. Sige, agan-anat ka. Edwin, Barok. Ne, adda kayo gaam di tananang. Pasensya kan ano basta imasidagaklatan. Nasiputak nga minapumpunasam dagita matam kabayatan ti panaglablabam. Ha? Amuklatan at ti asawam ti makagapo Barok. Uray di mo ibaga, mariknak dayta. Pampanunutak lang amin. Noan niya tinagkurangak. Tapay nga ipilit na tipimanaw. Uray siyak mo't Barok. Iso nga rod akas taunay ti unget ko idikan ko ana. Talaga adyak nagawidan iti ipapanaw na. Bayan yun nanan. Barang aginawid. Kadaawan trabaho na. Ay sapay kumagarot takas ta anak ko. Sapay lakuma. Uy, Melvi! Pasaray maranaan kayo ka ni Arnold, ah. Ha? Agpudno ka man kanyak, Melvi. Sa bali di kinadagkat kayo iti tunggal maysa. No labsag ti agsao. Kas kayo lagayan ayat. Ay, Na, tapay ngagsan na ay ka. aklunat din na. Nat nagtirik na kini Arnold. Anya? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Uy, Melvi, agpanunot ka man anaimbang. Adda ka laang dito'y syudad. Nalipata mo nga adda asawa kan anak mo. Mapabasol na ka di. No kaya't kumat amapadasan tinanam ay apanagbiang. Wan, adda ta ditan Melvi. Ngam, saan anasayat day ta na panunot mo awagas? Nakirelasyon ka kat din ka ni Arnold, tapno adala ang mga langon kan ka itirigat? Ay, basta. Desisyon ko daytoy. Isuad di na kun pakibyangan. Nanang, nalpasan ti bakasyon dagiti ubing. Awan matan mulak dito eh. Iso akayat ko kumati agpakada kada kayo. Ha? Aanya ti kayat mo asawan Barok. Pas lang amin mapukpukawan tinamnamak ang agsublipay ni Melvi. Nabayagan sipod pimanaw dito eh. Ngam saan mat Apolos ang nagawid. Saan pa ang nagipatpatulod iti surat. Panagkunak, nakalipatan. Iso ang napanunot kong ti agawid iti lugar mi. Anya? Pasensya kayo lako man nanang. Dandanin makatawan tinapalabas. Sipod pimanaw ni Melvi. Ngam saan Apolos ang nagparparik na. Umdasan day ta sinyales. Tapno maawatak adin akon kayat. Naala, di kalapdan Barok. No day tati amom akasayaatan nga ramidem. Katsya kun ti agkid-kid daw iti pamakawan, iti inarabit ti anak ko. Hangam kid daw kasapay ko tadimon to ipaidam kanyak dagiti apukok. Santo Apolos sa mapasamak day ta nanang. Awan ti makagapo. Tapno ipaidam ko ida kada kayo. Gapo ta apu ko yung ida. Honey, kayat ko daytoy nga alahas. No isuti kayat mo, di gatangan ta. Sigurado ang maibagay kan ka, honey. Ay na, maragsakan na klaunay, honey. Basta para kan ka, gatanga kamin. Kaya mo,
sa anak amap-mapnag amang apresyar iti kinapintas mo. Agyaman na, honey. Anya pa dagiti kayat mo agatangan. Bag, bestida, sandal, kananya pa. Kayat ko pa'y ti bestida, honey. Adda nakitak anapintas ijay mall. O, day talaga yan. Ala, may kang arodan. Intagatangan ti kayat mo abistida. Nagawid gaya man da idwin ijay lugar da, kabsat. Wen, kabsat. Saan ko mo't amabalin alapdan? Gapo, tatimot anak ko ti ayan ti parikot. Ay, no di kat laglag nga men day siya Melbe. Ay, Nakaanos ni Edwin, ngam pinanawan na kitnit. Uray ko man malagip na dagiti anak na ngam saan mo't. anyan ni Melvi. Nakalipatan anamin pinsan. Dayta nga road ti pagungong takiti anak ko kabsat. Talaga saan ang nagpampanunot. Jakla kayat nga ibagakan ni Edwin, nga amangan no addan sa bali alalaki ang nakaulawan na ijay. Ay, day tantimade. Ay, una yan jay anak mo, no kastaman bilang. Oh, talaga mat Melvi. Talaga ang nag-transform ka itan. Sopistikada ka akit kitaan. Nakabistida ka, naka-shoulder bag ka. Di alahas ka pa yan. Nay, nginginaan aminan nga usar mo? Imbagak matankan ka din na. Jakon kayat asublian ti sigod a panagbiag ko. Anya? Wan, iso adjakon pinaluspusan pa'y ni Arnold. Talaga ka di nga insukat mon kenkwana ti pamilyam? Aywan gayam din na. Inton agawid ka ijay lugar tayo. Si kanton ti makaammo amang ibagakin ni Edwin. Adjakon kayat ti agsubli iti danana. Anya? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Ang mga numakmakla at kalaang iti ibagbagam. Ang mga nasisirap kalaang iti kwarta. Saan? Isa apang nga asim, ta inton makaawid ka. Pakibagam to kada Edwin, adjakon agawid ijay. Katrugyan namutan ti manglipat kanya. Anya? Saan, Melvi? Di mo aramidan dayta. Kaasi ti anak mo, ni nanang mo, kan ti asawam. Nana, nagawid ak, gaputada kayat ko nga ibaga ka na kayo. Napataglaunay. Anya ka di day tabalasang ko. Maipapan ka di ka ni Melbe. Nakitam ka di ti anak ko. Kumusta ngay? Wan, Nana. Talaga amay papan ka ni Melby daytoy. Kat kumusta ti anak ko? Sa dino ka di ti ayan na ita. Apay adi na kami malagip asarungkaran. Aday dyan syudad, Nana. Malidayanak iti daytoy nga ipadamag ko. Ha? Anya ka di day tabalasang ko. Nana, nakidan na itibak ng alalaki ni Melby. Ha? Iso day tati makagapo, no apay asaan nga gawawid dito yayan tayo. Anya? Nana, binagbagaak. Impalagip ko nga da pinanawan na pamilya na. Ngam talaga ang natangkan ti pangadeng na. Gaputa talaga nga ipatangkan na ti desisyon na. Katimbilin na nga ibagak kano kada kayo, adinan kayat ti agsubli iti na ni Edwin. Ay, anya ti anak ko. Talaga alinipat na kami na namin pinsan. Insukat na kami iti kinabaknang. Kabsat, si kapay la kumati makaamo kadagiti taraken ko inton bigat. Apa aya, ada ka di papanam? Adda, mapanak man ijay syudad. Mapan ko kitaan ni Melve. Awan tanay. Nalipatan nan santi lugar tayo. Kastamatan ti agaamana. Huwan nga rod kabsat. Iso asya kung ti mapan mangkita ken kuana. Tani, di namutan malagip to umay magsarungkar kadagiti agaamana. Huwan nga rod kabsat. Naimbag pa'y dagiti apo ko. Tali na, was da nga umay mangsarungkar ken ka. Agraban siya, idagdagasan dakmatan iti natengken prutas. Nasisingpot dagiti apo ko kabsat. Iso adyak man amo.
no apay anabailan ida nga insukat ni Melvey. Honey, pumanaw tan dito eh. Ang mga no na ibagan ni Dina kin ni Edwin adyan ang subli iti danana. Kat umay naksapulan dito eh. Uwan nga pwesto niya. Uy, nani. Iso nga ipanaw nak dito yan. Uray kong purmiditan. Basta di sigurado adinak matuntun ni Edwin. Sana problema dahi tani. Ada mansyon ko iti may sa lugar nga dayo dito eh. Ijay tan nga agnad. Tapno nalaklakamit la ang monitor ko. Ti may sa negosyo ijay. Mansyon ko naman eh. No kasta, saan la amay may sa tibalay mo? Wala ni. Upat ti mansyon ko. Iti da ito yung kinabaknan ko. Namnamaam aya amay sala ang tibalay ko. Kasta aya. Oh, talaga sa anak ang nagbidot iti pa ng pilik ken kay. Ala, agrobot ka nga rodan tagbiyahitan. Diyak kaya't nga damang istorbo ka data. Nana, sigun ka dagiti nagdamagak. Pimanaw da Melvi kun ti kabalay na itay agsapa. Ay, kat sa dino nga itinapanandakan o balasang ko. Sanda mo't amay baga, Nana. Ngam panagkunak, napanda iti adayo a lugar. Baknak ni Arnold. Kat sigurado akabailan na nga ilamang ni Melvi. Anyan ti anak ko. Talaga alinipat na kami. Saan ang nagpampanunot? Nana, Nasakit na ito'y para kanya kas may sanga inabalasang ko. Pinadakkel ko iti nasayaat. Ngam isukat naklagayam iti kinabaknang. Agyaman ak nanang, gaputada kayo ti imay simarungkar kada kami. Makumikom ngamin dagiti ubing iti projects day di pagadalan. Ay, uwan, Edwin. Gaputa kailiw kayon. Di ka kumamakmakla at iti da ito'y nga ibagak. Anya ka di dayta nanang, may papan ka di iti asawak? Anya ti madamag? Edwin Barok. Apay ka di? Kwa. Ne, ibagayo ko man nanang. Awanan, Edwin. Awanan. Apay matan ngagsangit kayo nanang. Awanan. Awanan ni Melvey Barok. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas na napauluan. Kinabaknang, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.